ai va in hi ni thum zun thla ani a Billy Graham athana kan kaldona chung kwa in so ta so api a oma so ta anu so ta boya chan he ta Lydia i ta apa ta keima luang de wing kalang bye bye okay so ngoro kan zoom lok so Billy Graham library lo ti kawa to na kan tlan lut to do na ni kai kra le alom om lut to fun ti trai ayan mo ay so get mo aman na ngai lo an fun ti trave Billy Graham ti lo ta ti kan report ti pe mai don mi. Hello, good morning. How y'all wonderful people doing? Got 1, 2. 4 dog, 2 kids. Okay. 1, 2 kids. I expect you right. All right. Thank you so much. Rawngbawlpui kum kha le chen ka kal chak na in jara ka kal do na hei hei alom le mai welcome hello tisa so le Billy Graham good morning morning You all been here before? no first time Where you from? from Mizoram Northeast India. Northeast India. Yeah. Well, welcome. Let me Thank give you you. a quick introduction. That was Reverend Graham's boyhood home. That's one boyhood's home. Yes. And he lived in that house until he went to college. It is open if you want to go through it. Oh, The main library is underneath the cross right there. okay. If you want to go in there, that's where the bookstore is, the Okay. dairy bar, and the Journey of Faith. Okay. But if you want to go through the Journey of Faith, you have to go to the information desk. Okay. Tell them you want to do it. They'll get you on the next tour. Okay. And if you show them this tells them that you're a first-time visitor, Yeah. and they'll give you a packet of information inside. Okay. Thank you so Thank you for much. coming. Thank you. Thank you indeed. Hey, Billy Graham. Na mun kan phang do na kan kalme kan ni. Lydia chu an nuk to ni mo. No rangai to ni mo. Chao to mi ya. Mo. I chao to mi. Asai ke ngai. Apian tiratanga. Alo na mun ani ya childhood home an tia. Hi Billy Graham in chu ni kan lu tang tu na. Sang kachakwa somnia apa Billy Graham pa na lo sa kanini. Sang kachakwa somnia mo Billy Graham pa in hi alo sa kanya. Hetanan piang tin ani mo. Phak ho ta nya a in khan sot top heta hen a library a. Ani chu anvan ti thale zel vetro. Tona hian a chen na in a kan lut do na midang po an kal ve dia kan ma kalte kan nung kalte an oma tiang chuan Billy Graham hi kan ngai na in kan ngai sang tlang ani amun a in a library en tur eng lai po in an om reng ani wow so lo chang President ina lo visit line ni hey president in Billy Graham no chen line lo visit president ho in mo. Ain chunga kan han lu che hian mi pakhat alo duty midum ani hian voi khat kal na nge kan ni voi ni na ti khan min lo zo ta voi khat kal na ni etia kan soi khan ale khabu chiar tur ang chi te kha min pe tiang chuan hela hi an mani chen na in ania tiang chuan an family thalak rang te alo oma helai hi tuna kan hmu lai hi an dining room ania dining room po an tinat hle maya an cheina la anu thalak le apa thalak te po kha alo oma tiang chuan moi takin table po an layout thap ani an ti thiam khop mai tin arong po anala asap zai mai tila ka soi dik ber ome cho tiang chuan ti chuan Billy Graham thalak te po alo oma anupui thalak nen moi takin an lo tara helai hi thayang tokin an thalak te nen kan la chip chiara an in
a office an a tho na te tiang khan an lo da a la hian a bible chia thin te an lo da le boka a ro pui tak zet ani tin a thalak lian tok mai la hian an lo da le boka an lu khan rilruwa Billy Graham ate an thalak alo lang ngal wai ani te chuan heng te hi an living room ania a chei po an chei moi nang yang a color combination po amu anuama ta hian an family anu le pa thalak te ama le anu pui te tiang khan mun tin maya hian mu tur oma la hian nu le pa anu tiang khan an lo tar boka thalak tar anuara he hian an in chung han lu khan mu atinuam em maya an family te fa engzat nge anei ti te unau engzat nge an ni ti te heta tang hian shiat a ola tu tenge an ni ti thleng po khan en thei mai tur khan thalak hi an lo tara tin visitor changkang tak an lo nei thin te thalak te po kha an lo tar zelani chung ta chuan en atinoma fan atinuam em ani Billy Graham the living room po hi amoya tin soitong khan a color an han design te kha amoi em a office hi thanglama son a oma chu po chu tuna hian valu tlang mai kha a theilowa amaro chu ti hian dar thlang te mai la kongka tangin kan zoom an typewriter te an telephone te tiang chuan an lo lada thlep maya amu nom khop mai kalman la tak ani hi an unau za anu le pa le an unau za ani tiang khan felfai takin thla an lo da zela ti hian an lo ziak felfai em mai boka akal tele a en tur tan khan anom em maya unau pa anei boka Pretty sure it was about over a year. เวลาเห็นมานี่Billy Graham มาชูกว่า en chung kwa mo Yeah. And on the back, kyang ki ta nu le pa original stuff, it's in here like, they said it, that's our original setting. And I think bon ne lo an ti thiam ter thil the rest of the stuff, the kids took pictures and num they pa went ma out to Goodwill and whatnot and purchased the rest of the stuff. The original house, this was the only opening. Christmas line ni mi azia ken Billy และ Ruth บ่ Billy Graham และหนูปุ้ยและอาฟาแต่อาฟานาวแต่ an family on ตู chung ตะเล kwa บ่ afaro pwe Christmas lion ลากันเลย hi Christmas line Yeah. telegram anu They did a lot of information. หนูปุ้ย missionary road oh ro pui tro China บ่ missionary when ni mo ชูกว่าอย่าง pwe le ลองบอลไปชูกว่า hi ให้จู mother อันนูและฟาเตอันนูและปาและฟาเต eng lo hi hi te hi มันจีอันนี้เบลตูนเอาเป็นลายกับฉลาว afa pa lo mi lo ang tro โรตีอันนี้โรตีฟันไอลายรันนี้กับฉลาว Franklin Road ไอบิลลี่กราฮัมอันนี้ให้อัฟฟันไอลายเนี่ยโรตี hian office office at ate ak pun moi sia hi tro an van dak na chan he lai hi typewriter tiang hian an lo chua na khan lo thok ve thin ani he la han a roll na zia type a Piang ho. chung ko piang ho an va in Billy Graham a Tulan fa. tole fa te apa mo pa tang khoi nge
ang lawa hi Franklin Graham hi ko ngele yang alate yang alate dong matro hey hi hey hi oh ni ka hey Billy Graham anya hey oh Franklin Graham tu na ta chona pa ang mai ne tro ente lo Donald Trump pon trong try a so ngat kha ro pui mo Billy Graham 1953 oh crusade Detroit Crusade oh Detroit Crusade oh heta ano nga Billy Graham hey oh Billy Graham ano lo to ding ano ano afelle tro Detroit Crusade te lo te kya tuan kan mulai hi Billy Graham te unaw le anu le pa an chung kwa ani an munom tak zet ani chung kro pui tak ani ani brother ni ka Melvin Legend ka anaw te mo unaw lo ni chu okay mi pa pa ni le hen cha pa ni oh in chung te pokal han phal se kan lat kal se lo he la killa an dan te addressing sim moi thei mo oh he an chau ka kip chuan tro ente so cho unlock pe na niang an de ron ka oh ki aron bol lai tha ten do dan ki lian ban thiam em an ngai om jok ladam se tro chu long hoi ho hi chu an thlak an no pan lai Graham Fields ru ti le anin engage lai hey oh he khu te khu mo Billy and Ruth hey anin nei lai thlak halam hey ni kha anal vele mai nei na po se tro ku form te khu ai nei form ponal khop mai khang hun to le na la to ala chang ka akut kor thengin kan la da ni hey mother pa mo lo mo me lai chi du to kang amoi mai ta tanga chuang nge khata khan tuna hian library lama kan kal le to do na po na apa hawin lawin pa hawin lawin ko mani mo anti mo top ki takian thut na anh kiếm fel phai ta kin an lo tia chuan music an lo play book heta hian kan lut do na hi library chuan ya chuan hei kan kal konga hian ka kalpui te khan lo ha chola chung kwa man kala he lam ki kan mu anga car park ringot pokhi moi thamani mang para bul chu mai bul don chaw nga yang chuan helai hi a chen na in khania ti khan po na kan chuak kha anua mem anua mo an ha chola ni khu hei Billy Graham ina min fan puya wa in hi an chung ko in an chunga hian kalom tak zet thun thadeu an zara kanai pha lom om khop mai api hawin kan kal thaya helam pon nu Memorial Prayer Garden an lo ti boka nunga son karawle thana man tia nu pathan kha nge ngai chumi nu hi culture ila tero adik che appreciation walkway tia tian kuta an van pe thai em tro peaceful tro you have any questions or you have need of prayer, I'm right here for you. Okay. God bless you. That's the tomb. Straight ahead. Okay, thank you so much. Helai hi Billy Graham ate an Nupa in helai hian an thlan lo om reng mai a chu kan han endo na ni President Trump ate ho kon ron kalan ron vui khamo President Trump ate po helai hian lo kala avui na ten ron le ni Billy Graham hei hi
อาคาร อ๋ออาคารเลยแล้วมันอยู่ ที่ยันกัลตาไม่จุนิตรอโคเวลเมราปุยบิลิกราฮัมมันยาจนเฮลัยานอนุปุย อันนี้ปุยใจ รูทเบลกราฮัม June 10 1920 June 14 2007 อันยา end of construction thank you for your patience อาทิยาจนเฮลันเองติงเอเราเสียเวลกันเชียร์เวลงาอาทานบิลิกราฮัมอาทานอายันบิลิกราฮัม November 7 1918 February 21 2018 preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ John 14:6 อันนี้เราพูดแล้วไหมโอ้บิลลี่กราฮัมค่ะมาสโซก็มอกเราที่อันนุปุยเราคัลมาสโซกันนี่โมอันนี้ฮี2007อันนุปุยกัลาจวนบิลลี่กราฮัมฮี2018นะกัลตานี่ตรอติขานกันเชียนดันตูจูบิลลี่กราฮัมให้กุมซาเจ๊อดัมอันนี้จูเราปุยปะที่อันมีอันนี้นะคะอติเชียงเอ็มโอ้ทุสิลตัวเราปุยตัวน่าอธิจังเฮียนกุมสังนี่แหละสมนิปารุกตุนกุมมาแล้วนี่แหละตัวเราเรื่อยเลยตัวเลยไม่ตรอเราปุยเลยส่วนอันนู้นปุยส่งกันที่ Chinese อันเจียบิแคร์นะฉันฮีโอ้เรียนชูกวนไชนีสไชน่าอันมาโม่อันนู้นปุยแต่ฮี โอ้ใจนั้นมิงเตะเราในนี่โอ้เราปุยมังเอตรอเขาตายในอาจารย์จีนเสียโอ้อาจารย์จีนกันนะโอ้เฮล่ะฮีฮันเชียร์เตอันสวยเตอันนู้นแห ละ ละป้าเตคามิชชันนารีนเนี่ยใจนรามาเปียงโม่รูติฮี รูที่ใจนรามาเปียงโอ้ใจนรามา born in China โอ้ missionary parent Ruth Bell Graham carry a lifelong love for the people of this land China อันนู้นแหละป้าเตอันเราถกทีนะติจวนเราเปียงคิไลมุนะจวังจวน China จวนินมิงเตนเราเปตินานี่มั้ง righteousness อันลุงอัฐานลุงอัน righteousness ติค่ะ Chinese language นันดาสักเวทีนานี่มั้งเราปุยเลยไม่พี่บิลลี่กราฮัมบิลลี่กราฮัมฐานะอันเราเสียจวนนี่บิลลี่กราฮัม November นิสรีสังขจักว่าส่งปริยัด February นิสมนิประกาศสังนี่เลยส่งปริยัดอันเราตีให้ฮีอภิญนี่เลยท่าเต้นเราด่าทับเราพูดเลย My gospel message to millions of people around the world in person and through radio, television, film, books and internetอาทิตย์นี้เหตุยังขาดปะเทียนถูเราชิลชีนะทุสอยเชียอินมิตัมตักินอิสัวคริสตาค่ะอันเราริงตัดทีนั่นนี่ When asked how he wanted to be remembered, he replied simply, as his gravestone stated, a preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ. He once said, someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will have gone into the presence of God. The in อะไรเฮียนเราเสียครับอันนี้เราพูดเลยไหมให้รูทเบลกราฮัมฐานนี่ให้บิลลี่กราฮัมฐานนี่อันนู้ประธานให้ลายวันนี้นิทุมจูนสร้างนิสมนิเลปรุกะกัลเวทเฮียก็มีกะโลเบมาโคเวลาก็มีไงสานโคเวลปะเทียนทุสิลตุเราปุยฐานะกันหันกัลเทีมัลสมนะกระโดนักง่ายทีวีเตะกันเราทีนะอะไรฟินกันมุงไงเราไม่รอจูฐานะตัลกัลเทียก็มีกะโลมตักเซ็ตอันนี้กะโลมเมตัวนักกันหัวฮี sound system เวกแห่งเตียงอะไรเห็นเราด่าค่อยไล่โปกันลักขี้สีเขียไม่นี่ที่เห็นตัวน่าใจกันไงทักไทยค่ะยังไล่เราด่าเฮียเรานี่เรามันนี่ว่าฮันเทมโซไลโซนบิลลี่กราฮัมสวยๆเท่าค่ะอันเราภูมิเวรไหมยังตะปอจวนินกันกัลเซลโตนอันจะให้อะไรShea and Barrow Memorial Site เราไปเลย
an ti tha mai si tro hei pui mai ti yan ti Cliff Barrows le Billy Barrows hei hey music director le master of ceremonies for Billy Graham crusade nya hey hey poi music lam tho and praise and worship kan timeng chemo say awesome church right to the George Beverly Bev hey la sa tu berni he yeah zai ber chu chuan a thlang ko nan la po phwa na sa he composed many songs enge alar tu phwa tu khani la phwa tu kan Christian la bua redeem ti khamani le I rather have Jesus yes phwa tu khani ISUA NEIH KA DUHZAWK ro thil dang zong a in ti phwa tu kha helaya hian a thlan an lo da vea ama kha hi ni a chuan in chunga a thalak te pawh kan muang tro helaya hian asoya I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name. Antia anlozia klap mai rawngbawlpui eng takanan thei se la nong zui tu te achiang du sia ni ti hian hi I'd rather have Jesus ti kami thlan khania February ni khasang khazakwa pakwa April som paruk sang ni som pathum khan chatuan ram min pan sanani America's beloved gospel singer Sam som ni paria chang sari ti kha anlo da boka chuan helai hian Wilma Newell Barrows my bailey January ni sang khazakwa som ni panga December ni ria sang khazakwa som ko pali resting in the joy of what thou art ti in anlo dale Cliff Barton Barrow April niruk sang khazakwa som ni pathum November ni som panga sang ni le som paruk make his praise glorious Psalm somruk paruk chang ni akhan heng thu te hi an thupui ani rawngbawlpui an pathumin hela hian hriat dangna an lo da ani thlan kan phang zo to tuna chuan Franklin Nupa library le video chi sang an chung kwa an lo khosak dan te le Franklin chanchin tam tak kha kan endona library ti in anjia ka chumi hmuna chuan kan kaldon ani library han ti khan le khabu ngor ani lova le khabu pia lama khan thil tam tak entur show an lo ne video te an lo so chung te po chu kan clear ho don ani hi library lu na chuania a chunga hian thil tam tak souvenir te po nge tiang khan amu nom dona abul tang to thlin in lo clear don nia hey kong kan lo hello first time visitor did they give you the little first time no there's like a little blue is it this what one is that yes, that's yeah this one is it show that to them so that okay over there thank you so much thank you wow Apa pui tu? Kita heten mo. Tenang oh. How are you, sir? I'm fine. First time here. Okay. And did you make reservations on the website like that? Check you out. Contribution today is an envelope. Helai banga hian Billy Graham pui Ruth Graham an chung ko chanchin le thalak te an lo da ani hi China missionary anu le paten omwangin China apianga kumsom ni le panga chung China rama an service ani ti in an lo ziak boka thalak rawngbawlpui tak apa hi doctor ani missionary na anthok ani tiang chuan banga hian
an chung ko thalak te mo nom tak tak kha an lo tara mit atlai du hle mai tin staff athok tu te an fel ema upa to tak tak te ni ma sela mi an lo welcome tra min lo ngai ven ema enge kan hriat du enge kan mu du ti te mamo kan neim ti te kha mi an lo zot zung zong mai ni wala hi biligram te bong nu te an so thina hangan bong vul te ka an ron tilanga tiang chuan hemi kan lu don hian bong hian thu soi na the an nei tira bula hian zo te a ombok ani tiang pussycat tuna hian an library tak tak a khang kan lu dona helan speech an nei dona chu chu kan mak lok dona ni ni zo hian kan le ma frak ram middle is roma ni puina na Franklin an apapaina amman motor hei himo ni chu rawngbawlna ni ber chu tara ro pui tara hati han kan la han da hi an title is Arabic chung yani hi Jordan ani hi Jordan mo inte call te hi hey. 1970 Land Rover Billy Graham ate motor man lai chu ni chu Jordan kalang thlan twin te lo ma oh look so My name is Bessie. I love that song because it comes right out of the book of Psalms, where God said, every animal of the forest is mine and the cattle. You'll see how God can use anyone. mystery bungrua te po an lo nei veka dolung kan ti te an naya lalchin kan ti ma lai mi ang te khai han neya dolung phei chu kapa in anei thina hetiang che hi kan nei ve thin ni lunglen thak du hle mai helaya dolung kan mu chu kalung po atileng thara tin kan soi tong khan anupui te hi China lama missionaria lo om threp to an lo nia tin anupui hi China apianga chumte wang chuan China trong khan athana po khan anziak nge ani mun pakhata khan tin an bung bel reng han thlir hian an lo changkang khop maya heng an thil ti man ruate hi in mulo galawa karonda zelani ti khakan soileni Franklin Graham chuan anule pa chan chinte asoya apa to soi tele mitam takin khovel mun sang atangin ISUA Krista anlo mu thute asoya tin a funeral helai muna mi ankal na sat ziate report ape bokani kapha thlan hi kanu bula phum ania kanu kha 2007 boral ania kapai hian apian namun Charlotte adu thu asoya te chuan anthi ma in khoya nge phumidu ti in anin zota kanu chuan noi chungin Charlotte anyang chu ti in asoita a te chuan kanu alo thia chumin nuwa kapa hi kanu bula kanjal le ta ni 49 Los Angeles, California, where Mr. Graham got his first food stall. These enters either door, depending on what feet on your left. You are so welcome. ta riam na ani ta ta riam
แต่จวนรวมตั้งกันกันเลตาเฮลัยมุนเฮียนบิลิกรามาทุสวยไลต์ค่ะอันเราด่าเลตามินดอนวิสิตอวางินกะโลมาอินหุนลุตักอินดอนมันวางปนกะโลมานีกันนุปุยรูทแนนเฮียนกุมตั้มตักเฮลัยมุนเฮียนกันเราเวลคัมเจ้ายิสุคริสต์ฮีเฮโคเวลาอโลกละอิตานเลกตานนาทีนี้ตีฮีอิรินอปอยโมอาจวนกันนุนะทูโซอินกันนุนเตอติดังลมาอิสวาลมากันฮอยกันนุนติดังลามินอาอุมตานีวังจวนนังโปอินนุนดานค่ะเฮยิสุคริสต์ไอลอรินจวนอิทักเทนีตีอินมีปุยเตเนนะอสวยชินอันนี้One night when the invitation was given, I just said, Lord, I'm going. And it was on the last verse of the last song that they sang, and about 400 people went forward the night I did. And when I stood there, I thought to myself, what a fool I'm making myself in front of all my friends here. The next day when I went back to school, sure enough, one of my teachers called me Preacher Graham, making fun of me. But I knew something had happened. Mr. Graham and I came home with the other children. Billy was in the breakfast room, pretending to have something to eat. And he got up and threw his arms around me and he said, oh, mother, said the Lord has saved me tonight, says I know it. I never can forget those words. เฮลัยมุนเฮียนไบเบิลเละลาอันโลสักนัทิน I rather have Jesus ที่ยิสวาในกระดูกโจกเราเที่ยวดังทรงอายินติลาค่ะเฮลัยมุนเฮียนอันเราเพลย์จีนันตีอินอันละถูยิสวาในกระดูกโจกติเตค่ะเฮลัยเฮียนอันเราด่ามิวสิกเพลย์นะอันเราด่าบอกค่ะเตียงจวนหุ่นอันมันชินดานเตค่ะเฮเตียงเฮียนอันเราเอ็นตีระนี่อันช่วงก็ทลักนับุละเตกันละเวะตินอเปียลกะเฮียนอันนี้กอร์ไม่ใช่ฟอร์มฮะค่ะอันเราด่าบุกะตินอาจงบุญอะไรเตปกค่ะอันเราด่าเฮลาเฮียนเชียงตะกินอันวายเฮียนทูอินอันเราเจียกเงยอันนี้ในจงบุญมันเตค่ะอันเราด่าเวกอันนี้โอ้ย engagement ring อันนี้ดอลลาร์จะสมรบปังอินอะไรสักนิดค่ะอันนี้ค่ะ wedding gown dress novel tu kalam terakhir Kovel sang news atang ten interview an ko thina tin ama hian helai mun hian studio alone ya tatang hian radio te tv kaltang ten pathian tu silna anei thina ni hetianga radio te tv te le newspaper atang te tilchang tangin apathian tu silna tang hian 2.3 million chuang khan pathian an lo mu phani ti in an ziak nge ya chanchin anei ro pui tak zet ani that doesn't seem to you as say an egomaniacal position on God's part. Oh no, God is perfect. Yeah. You know, it's funny when I look in the mirror in the morning, it's hard for me to believe that. Interview na chisang anei te an playa amu nom khop mai ngai thak ponom hi Billy Graham shooting hun ania la hi film den siam kina hi ban film sim na mun la hi interview nei kina la na kan kan de zero ke bi ma kha te kan la ve ni hi ke thut na chia khan ta interview po atok nem hle mai a interview na chisang te en sen lo nia khang hun lai khan television te takte oma chunga te po chuan a interview na khovel mun rang ten an ngai tha tin radio a hetianga athu soi teng te kha an lo ngai tha thina
Chaluk tuk. Teacher there. Billy Graham teachers Florida mo. Bible Institute teacher there. Oh, hey. Oh, azir tir tu te. Nia. Rawngbawlpui tenena an thalak tam tak mutur a oma. Kovel mun sang sanga. An kalkwal trina. Mun sang Korea ram te. Japan ram China. Mun sang atlo na te. Le ram suai tu te. Mai pia lama rawngbawlpui tenena an thalak kha. Helai hian entur tam tak. An lo da ani. Hetiang han mu hian ana tho ro pui zia te le ala tho alo na sat zia te. Amu theya tin akai shwai te zinga a musician te le azai te mo annom embok ani. Tin til tam tak alo donga choi moina kan ti te award te alo donga golden award ti te an pe nge a. My parents had a great influence on me ti te an lo zaka elaya hian root ne na an thalak an tara khan Billy Graham ana aziak te rutina azia te tiang hian helai hian an lo da hloma chung te chu karon da hloma tam tak chu Bible chang te po da chua ani nge chung te po chu chair du te in lo ta kin ti in eng te po karon da ani. The gospel to every creature. And una nan tho lai kan Billy kan plane truk te airplane truk te kho kha hua kha dara te hi GPG le so go preach the gospel ti na ni so atia upa kan no go plow the ground ti le so kan Rawngbawlpui tenena an thalak te le pathian thu tam tak mai wala an lo zia te amu nom em maya tin thlona ilawa te rawngbawl tura an kaldon te ta hian rong traina an mangna sa ema ni somli jan somli ni lavin ni somnga tong trai te ramtan an be thinani tin an zin tur te hi thlona noya te thlona bula te tong traina an nei phot thinani chutiang chuan an hun an mang thina an chetlat dan mitle beng atlai le ani pathian thu tak tianga an zia te hi in lo chiar du karina bang te le in an non du te in lo ta kin ti in karon da a than pa in amizo tong in karon da lem lawa sap tong an dang ang hian hun katan atlem zo nan ti in karon da lang pop ani engponi se video hi arei dewa arei lu tuk chuan kan entrape lawang ti te pok hlawa chung te wang po chuan kan kat zung ani min lo thathiam don nia ka du zo pitu khatero kumza pali na lo damani together again Billy and Ruth Graham are buried in the memorial prayer garden at the Billy Graham Library. Dude died at age 87 and ani hi kumza badaya athi ani rokule mai no dai Christ ambassadors were making yes President Truman and then kom na mo hi Missouri independence Missouri 1967 na office in mo na President Truman ani Bush ka George Bush ka sangan man du ni lo montro nan lak lang na dinner John F Kennedy nen dinner lo ini mo for so with John F Kennedy kangai sang ni inauguration di laya Shawai na mo. Prayer deliver okay prayer forever plans of more than all generations. Lee Johnson and Lyndon okay President advice ni hi
Jimmy Carter Jimmy Carter Clifton Clinton po tel tel John George Bush po mi so niem only so George SW Bush Jimmy Carter le Bill Clinton fan hey kan kalna an mani library house ma ni he so lai te khan mo anin bul kha ni awan turu John hi President Nixon, Mrs. Nixon, Knoxville crusade kan nei na. Knoxville. Hela yan hi tu ngai kha Reagan. Mrs. Reagan Ronald Reagan na kan namun library ma yan an lo la ho reng boka. President White House mo Jimmy Carter te ni hi po hi Rosalind Reagan. To advise them, I pray with them at the ka advice lawa ang Timothy ka trong try kan trong try President Trump top tro hang te Trump pa hi ang isan re pa hi ente he tiang khalang hona chan lo hian fan ni ting te hi John F Kennedy ngai mai kha hi chu ang lo Obama John F Kennedy ne han van in zui na sa vetro ta hian chuang du na an mel thadun ro puisia Vice President role. Puilut Doctor. US Capitol. He's a God of love and mercy and compassion in the midst of suffering and difficulties. This event reminds us of the brevity and the uncertainty of life. We never know when we too will be called to face our own spiritual needs. YouTuber ni himo Ourselves to God anna mai lo and His will. lucky mangai Will they turn? Galatia mo Galatian bungrok. Galatians bungrok hi hengi atin sa le mai thai rang fen we ni ro mizo ho Bible chin chian hang mai thai rang fen we ni hi ni ho po hian Bible kan chin chian kan thai ran noi hi tro hi Billy Graham Study Bible Open Galatian bungrok chang som pali US Capitol mo US Capitol la thu soi ni mo hi chang than Medal of Freedom, Reverend Billy Graham Medal of Freedom ante. Medal of Freedom and penny hi pui le mai lo zia khawa chan he tan certificate mo si ana chan he la 1972 le 2012 akan an lo pe bokamo Swan Eli Billy Graham 1982 an pe kan ni boka hin te hi pui top kum som li te ta hin pui tham tem hi ngele in medal nge hi the Reverend Billy and Ruth Graham anti Nupa tangkapui ni berakutro Gold medal. Congressional gold medal ante. aro pile mai adro Nupa inso. Nupa tha an handa nge ya gold medal award to Billy and Ruth mo kalmana ome Promotional pins ani. Youth for Christ promotional pin ani chu ka lo record mi lo sin Youth for Christ Europa rongbol turan kaldon in tong trai nan nei ta pero te khan thlo to na tong trai nan nei ni khate ka nge Christ International Diamond Award. Olympia
Youth for Christ European ho na farewell na rally nei sakle hei an thilpek an thlan rawngbawlna eh chu tlelu tu ka dula zulang dai me Miana police mo Miana police line bomb te an lo da rang lo mani Ano so an advertise na mo arong bolden terla arong bolden like alle ministry mo advertising anem kan kata tilian ni kha ro pui la en mana ome khang zong zong ka kan ron coverain mu lo kan lawa kami ta ka mu ringot thi ka du tok lawa Mizorama kan ule nau te chung le khat te yan heng te in mu lo kan lawa kan han la ta thi na nia kan hun po hi au i om ve thi na chang hi chuan mo ma se in mu ve nge nge ka du wangin karon la thi na ni han sei ro la hi glass globe presented to Billy Graham from Gordon Conwell Theological Seminary co-founder Adoniram to bring Christ all the world. Jordan Gordon said, "Our task is not to bring all the world to Christ, but to bring Christ to all the world." An pui rem thei tera thu te. Kan zo we helai chu. O ti hian TV a an lo da char boka ma hi thu soi lai te. Ani yan min kalpui lo se chu wa in kan thleng na in zara van nei kha lut takin ti hian Billy Graham mun te kan an fang thei ta kalom tak zet nia atu soi turvel kan lo da lo ni mo television an ron soi chu radio ate television ate a soi kha ni mo hei alo speech na sa athu soi an lo ngai na thana sa khovelin ati na khani tro radio ate min ngai kha atia hei a bike a travels na mi an chiar zoi te Tokyo arong bol na kanan lo president ni Tokyo arong bol na ne ya chon hei David chairman of local crusade executive committee Mr. Graham gave the bike sang ni le pakwa chuan hemi bike hi afapa Franklin kha pe chong ani a Franklin ta na pe chong vele a pass it down to his younger brother Ned Franklin and a younger brother Ned that pe vele ti kha ani Franklin na pe vele chong le ta ta rong bol dan lo present tha thei tro hema kerula yan typewriter an hun la ya pating ro nge hi lai po hi dong le ta kum sang ni pariat a medal of honor presented to Billy Graham on behalf of the Christian television system South Korea ina an pe kani hi South Korea tarong bol na lo nei na sa tian bet chishang changan lo siam buka Billy Graham tro hela hian hi enge ni le lung of kampang bet ami Thailand reading his personal copy of Peace with God Thailand fine ang lo ama copy ama Bible copy lo share ve nya Billy Graham reading his personal copy of Peace with God alone hi so Thailand talk there Thai language in lo ziak ve thap Billy Graham Peace of God lekha alekha bu kha Thailand talk le lin kha he Mr. Lang hian lo share Telugu pon an ti ni khu vain mo Peace of God Billy Graham sold millions of copies 30 languages more since 1953 akai panni tro crusade anei na geng roi tu te misual lal te ho kha am koma arong bol na anan chim ve a chumi zinga mi te chuan an silai te kha
an han over ta a silai lam khoi to lovin ISUA NEIH KA DUHZAWK ti kha anin tiam ve ta te chuan an silai chu tiang hian an lo da thata ni te chuan rawngbawlpui tak taka an lo chuak ta ni Billy Graham kalklang hian sual rawngbawlmi tha ching te rup mang te mi suam mang te zel tang te mi tam takin pathian thu an lo pom pha a ISUA Krista chula le chandam tu an lo poma an thil ti te kalsanin lali suwa rong an lo bol ta zawk ani ro pui hle mai ngai thak anuam thin an silai te an han hung top mai kha ania ro pui takani da an ron da man da kan Billy Graham khanin ala tam tak tro thusawina nei ani kha George Bush te ho shu Clinton te po an chung ko in lo khap alo mo 9/11 service 9/11 kha rap thak malam tro kam tiang bom ai kho nei na in chong sang a sut an thi tu na kan ta chan he lai te hian hei khai khu an buat sai me ka crusade ta nei do na he lai mi pui ama mun a leng lo khop khan mun thana big screen ten an lo en boka te ro Thessalonian pray for us that the message of the Lord may preach rapidly in the honor Graham lại thể hiện anh lâu đã me pui tam zia me kimo atu soi ngai thaturin he declared he New York become a transforming crusade beginning Mission Square Garden before moving Yankee Stadium with more than 2.3 million people hearing the gospel preached. 2.3 million hearing and chuan he lai radio te train lo ngai thla chuan hi kong la yang khat o ka te ro pui tan ki me mo ro pui le mai chuan he lai te hian New York ka thu soi lai ngai thla tu te rong bol na an va han tam mai me mia maya to ril to ro pui The cross is the symbol of Christianity. Why? Because at the cross, Jesus purchased our redemption and provide a righteousness which we could not ourselves earn. Billy Graham, the cross, the only way of salvation. Loziak alik lukum akhan ling lukum ikum kain lal lukum ti la te kan sa kan Frederick rawngbawlpui khoyamo hatan ron thwaya room tin atrap room tin dau tho hena tapan ti atap reng mai ti anu ka ul ani don tu ko ke tak nial po engma ni lo ma chung ka te ka tu sei chung te pan min feel klatamo kimi cross le ling lukum message of in the music an ro pui sia ke ni chon mi pakhat po kan ne thei lo ni tro ani chon hei ro hetiang khop phian pathian in manga mi ro pui khani tlatalom of the Holy Spirit with confidence that there's a way to deal with sin, and it was Jesus who said, I am the truth. I am the truth. Very true. Preach the gospel. This is the only job given by God. When a sinner knows that his sins have been forgiven, he has to go and tell others, because this is the command of the Lord Jesus. Go and preach the gospel to all the world. And God's how priority of evangelism was renewed. Hey, po milatli Delivan he Smith khani he rami tuna zai khani adra
ชวนเฮตยันระบีเตปอฟังหูนี่เฮตอันคมเวงเงี้ยตรอมาอันนี้ว่าหมู่ดอนชวนนัสก์ไดรเวอร์ที่ยันมิลาร์โฮกอล์ฟเทคเฮลเวนิโมโอ้อัน sense of humor ขันว่าสิเฮ็ดยังมีโรคมีโอ้ฮีอาร์โนลด์อันฟันอังลูอิมตรูพาร์เมอร์อาร์โมร์โซกกอลฟอร์โซกันนี่ค่ะเนี่ยอาวันจอห์นนี่แคชheavyweight boxing champion อันคนไลน์ mo have Joe Louis mo Ronald Reagan Polak pui nem Martin Luther King Jr. Ikoi Martin Luther King Jr. mo Martin Luther King tahi Muhammad Ali nem raw pui vetero Florida lar Disney World cartoon Disney nei to filmmaker team creator pa awan mo nom media hot pui na kai nom takani today news Billy Graham praying before CNN interview ma ta pon tong trai na nei khap zel ni tong sol lau ve ni ro an ni don lom pathian to kan ti lai khanin nge sei sol pal kha lo om ve tla ta kan kapu oma ka mu vai thum ma se tha kan lak pui ve lo lal to lo nu te khan mo kapu president kapu kati sharpitera thita kha chumi in bula junia South Korea president arau puitro North Korea president Kim Jong Un pa yang anyang Kim Chu Sang ati anyang ngatiro president of Kenya te puito ro puye China Taiwan world leader mo chan he lama Japan Egyptian president of France Indira Gandhi Indira nen pon lo la don velom kai Billy Grahamเนี่ยอันนี้จูให้กันลัลนูโปดุมลำปังอัดโลเวลนั่นนี่โมTaiwanese hunan pek lo ni Africa la mani na Africa to Western Africa tangan pek te no han til ve no ala ni til ani hi San Antonio pui hem tro le China mo pun mi pui khon te hem mai na kai tru zia hi arong bol hi tru mai ni ki lai ta ki ei mo pui hem mo New Zealand studio man kat Adele Australia hi ngan lo ni hi Queen Elizabeth lab an pa Prince Philips kai ri to mo treng mai na rong bol ne khai nan khat clip Richard te po khan zai ni mo clip
Steve Richard Zainer on tilang lawa kuro da South America. South America. In 1917, thousands of churches were destroyed, and almost all the rest were closed. In 1959, Billy Graham went to Russia as a tourist, but he was strictly forbidden to preach. Burdened in his spirit by what he Hey saw, chuan vasiak na sa rei roi ve nga tinge you are leaving America section. that someday God would open the door for him to 19 hiền vui na Kalau ko nga an ko nga an pui ho na lo mo. hey Billy Graham arwang pur lain mi puin kong sira an lo mo ka mi tam tak kalani Well done an lo pui. Praise ka. oh My Father followed Jesus all the way to heaven. Thousands upon thousands of people came out to say goodbye to Billy Graham. Yeah. Last week, he embarked on a journey he has been looking forward to all of his life, the journey from earth to heaven. We were embarrassed about the message that people can find forgiveness through the grace of God. A humble shepherd of the Lord, Billy Graham, is that person. I need some way to say thank you and goodbye to Billy Graham. To go to Washington to see the entire government coming to say goodbye to Billy Graham. Today we give thanks for this extraordinary life. Billy Graham, an ambassador for Christ, who reminded the world of the power of prayer and the gift of God's grace. For as soon as my father wanted the gospel to be preached, he wanted to be about Jesus Christ. I'm grateful that God has now brought Mother and Daddy back together again for eternity. My father was faithful, he was available, and he was teachable. May we all be that way. My father was not God, but he showed me what God was like. He showed me unconditional love. I believe, from heaven's perspective, that my father's death is as significant as his life. And I believe God is saying, wake up, world. Jesus is coming. You'll be making this journey to heaven. Are you ready to meet God? It always says, the Bible says, because it was his authority. If a man died, shall he live again? And the answer from the Bible is a resounding yes. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. My Father followed Jesus all the way to heaven. How about you? If you're not sure, there'd be no better time than right now to settle this once and for eternity. And you can have that hope of eternal life. The resurrection and the life. He that believeth in me shall never die. hey ka lak pui do May sa pathum ni Papa Nini. anan bei mo em tro an ban thla ro pui tro ve tho Service. Wala kan. adam lai khang ki khen lo library lo da reng ni mo chu wang chuan tun nuwa Ko ruang kan da vele ngai bo kan. an ni hi heng ti hen da thar ni mai thei ni tro Ente hi hal ka kot. ni hi hal ka lai ko te po kal ve nom ni hi Ni don ka. than vat lo ngai khan lo la mo fan ro ui hanom ve la kan kal ve chiang om sia clear ngoi ngoi mai
thla akuang an da dan le khem kom ka kha a ro pui tro lai taron lu chia ta ni chamo eng lo ni hi hay wang ani ka lo kal masak khan mo i an renovate an ti kha hi nge hi niang heng hin da thar niang Billy Graham amonom nin rilu akhoi leya kovel mun sang omte he kovel achua san khan akhoi le ni ti heng kan thalak en atang ringot po yan asiata ten an buina en ringot po in asiat thei ani miro puite thi ni chu lalpan achoi moina ni ani ti kha achiang hle mai ama ruang chunga nge athu soi lai video te an play ya me pui kalte me tui atitlana sale ni ti kha video endingot po hian asiata khovelian an ui tak zet ani ti kha kan thei ome Johanna believe God and proclaim a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them in like and Bible Johanna bungli thuka an loda ani Billy Graham huna tiang anga hun han man thei te aro pui toka mizo mi pui te le kan unau te helai la theng lo tam takinom karinga chu wang chuan voi ni hian video kan thei anga tam kan ron ko barani kan lo me Billy Graham library na seven na o kan chu kwai na seven na o president ni ka kolom hey Billy Graham atangin ka donga hey hi anni chung ko hian min lo present ani chu fiat rek na ne lai hun ka kal hi khovela kaminga isan Billy Graham a thusil to ro pui ber huna min suai hi in chuma kaloma chuti rual chuan thil pek min la lan le ta ban nei chuti kalom tak zen sete kan pan ma so chale kalom me can I have one more for me thank you oh yeah okay video me video tero video good even felt again thank you so much thank you take photo stay Pumal som dong zela le pima chhuahni te chunga lom thu ka channel kal tlang hian ka soidua Billy Graham athlan te tlo the kanom hi kalom ema tin keima chavina kamita ka hmu du tok lovin mizo mi puite le ka chung te tan karon cover ani ti khamilo khia sak don nia ka channel minlo khia sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chewro se next video kan mule vek don nia tunatan chuan bye bye vek ule